darsu kat al aslu thalith ko daƴƴere tataɓere nden ko wonata ɗum ma'rifatu ko fi andugol nabiyukum oɗo annabajo moɗon muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wa huwa koni annabajo on ko muhammad bun abdillahi bun abdulmuttalibi bun hashim ko abdoullahi ko muhammad ɓiɗɗo abdoullahi ɓiɗɗo abdulmuttalibi ɓiɗɗo hashim wa hashim no min quraish ko jeeyaɗo e quraishiyankoɓɓen wa quraishun quraishiyankoɓɓen kadi min al arabi koye arabu jeeya wal arabu min durriyati ismail ko jeeyaɓe ɓiɓɓe e jurriyaji annabi ismaila bun ibrahima al khalil alayhi wa ala nabiyina afdalu salati wassalam yo won e hoore makko e dow annabajo men on ko ɓuuri moƴƴude e yurmede e kisal amin walahu ino wodanimo kanko ne laaɗo min al umri ummurde gurdanɗa salatun wa sittuna sana duuɓi 63 no ari riwaya goo wi ɗum 62 no ari riwaya goo wi ɗum 61 no ari riwaya goo wi ɗo 64 kono ko ɗum ɗo ɓuri tabutude min ha hino e majji 40 duuɓi 40 qabla nubuwa ko adi wonne annabajo wa 23 duuɓi 23 nabiyan ko annabajo rasulan nelaɗo nubbi'a o waɗirama annabajo biqra sabu ɗe ayaji 5 arane ka suratu iqra wa ursilat o nelirama bil muddathir sabu ɗe ayaji 5 arane ka suratul muddathir wa baladu leydi makko ndi makkata ba'athahu llahu allah on nelirimo bin nedrati sabu jertingol jama on alegoy hulɓingol yimɓeɓe andi shirka ettaɓe shirk wa yad'uhimo nodda ila tawhid والدليل on qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddathir kayu suddiɗo suumi qum immo noon fa andir wajoɗa wa rabbuka jomi ma wa rabbaka jomi ma fakabbir wa thiyabaka conci maɗin fa tahhir wa rujisa sanamuji ɗin fahjur reenuɗi pottitoɗi wala tamnu wata waɗ moƴƴere tastakfiru ɗuɗɗinora wali rabbika wonande jomi ma fasbir muño kala ko heɓa e maako wa ma'ana qum fa andir ko woni firo immo wajoɗa ay yundir ko yo immo o jertina yimɓe ɓe ani shirki o itta ɓe shirk wa yadu o nodda ɓe ila tawhid wa rabbaka jomma fa kabbir mawni ay azimhu mawninirmo bitawhidi saabu wajjingolmo wa thiyabaka conci maɗin fa tahhir laɓɓinde ay tahhir laɓɓin amalaka golleli maɗi mina shirki ittaɗe e shirku war rujusa sanamuji ɗin fahjur woɗɗitoɗi a rujus ko wiyete rujus al asnamu ko sanamuji ɗin wa hajur ha feragol ɗi tarko ha ko tertagol ɗi pottitoɗi wa halo ha kanji fo e yimɓe rewayɗi ɓe ɗen wal bara'atu minha e pottitagol dandino e majji wa ahla kanje yimɓe rewayɓe ɗi ɓen ahada ala hada ne laaɗo natani ɗum ɗo jokki ɗum ɗo 10 sinina duuɓi 10 damble juulen ala jangen ala hooren ala itten zakka ala ko rewe allah tun ko acce rewgol sanamu ko wi'e la ilaha illallah e nder duuɓi 10 mo yawitike ko wiyete kon tawhid mo yawitike ko wiyete kon aqida haray o falji yad'una laaɗo hino nodda ila tawhid wa ba'da al ashri ɓawduɓi 10 ɗin urija ɓe ƴawda e makko ila samayi wa furidat farloya alayhi e dow makko as-salawatul 5 julɗe ɗen 5 wa sallaɓe juuli fi makkata 3 sinina duuɓi 3 wa ba'daha ɓaawo woni duuɓi 3 feƴƴi nde mana woni duuɓi 13 ila ɓe nela nde mana duuɓi 53 ila ɓe jibina nde mana duuɓi 3 ila jurde nden farda umira ɓe yamira bil hijrati ferugol ila al madina wal hijratu ko wiyete ferugol al intiqalu ko eggugol min baladi shirki iwa e leydi shirku ila baladi l islam yaha e leydi islam ko yimɓe iwata lagina yaha angola ma iwa lagina yaha europe ma iwa lagina yaha australie ma iwa lagina yaha amérique wona ɗum ɗon wiyete ferugol ɗum ɗon ko ɗaɓɓugol aduna wona noon wasi hino harmi wona noon wasi hino haɗa wona noon wasi hino tonga kono noon haray wona ɗum ɗon wiyete ferugol dey iwgol e leydi julɗo ya e leydi heferɓe ɗum ɗon wona ferugol ko wiyete ferugol ka islam mar ɗum baraji ɗum ko iwgol e leydi keferu ara e leydi islam wal hijratu ko wiyete ferugol farida ɗum ko farla ɗum ala hadihi l umma e dow ɗe mofte meɗen ɗo min baladi shirki iwa e leydi shirku ila baladi l islam ya e leydi islam amma iwgo e leydi islam ya e leydi shirku waɗa ɓe ɗum ɗon ɓen koye ɓe watta yiil
waya ɗum baqiyat ko heddoto ɗum kadi taƴata tayrata ila an taquma saatu ha darngal dalo. Wa dalil men e ɗum qawluhu taala inna alladina anduno ɓe tawaffahumul malaikatu ɓe malaika ɓen arata warugol zalimi anfusi mara ko toñuɓe hoore mum saabu deppitagol e shirku e hangar rewugol Allah. qalu malaika ɓen inna fima kuntum koye honɗum alhaali wonno ɗon. qalu ɓe inna kunna min laatike ko haɗi min rewa Allah mustadafina komin laamaɓe komin wawaɓe komin colonisaɓe fil ard. qalu malaika ɓen jaabo alam takun ardullahi wasi'a e hari leydi Allah ndi yaaja fatu hajiru sakko feron fiha e mayri yahon ka rewoton Allah ɗon yahon ka wawuɗon ɗon yahon ka on laamaka ɗon awa ɓeɗo fa ulaika ɓeɗo ma'wahum werde maɓɓe nden jahannam wa sa'ati te jahannama yoni maswiraru torde. e musidɓe julɓe o aya hino hulɓini kala mayuɗo kawo heɓata julde jama, kala mayuɗo kawo yata o jangoya darsu, kala mayuɗo ka tawata o wawata wadde bayana o wata yaade heɗo ka bayana waɗete, kala mayuɗo ka tawata dina makko kan timma teddungal makko awa o mara dali ɗum ko teddungal men enen wuruɓe ka tawata wona e leyɗele julɓe wattane yiili ko mbuɗi ɗi woni heɓade wo ko aduna weeli o haray ko lahara o woni ko hana ɓurnede. illa almustadafin si wona ɓeelo inaɓe min arrijali wannisa walwildan la yastati'una taw ɓe wawata hilatan feere wo alhaali wo wala yahtaduna ɓe wawata kadi fewude sabilan e lawol ulaika ɓen ɗon fellitaka kono asallahu no tañƴina Allah an yafuwa anhum nde o yafotoɓe wa kana allahu Allah laatiki afuwan ko yafotoɗo gafuran ko hafuranowo. dalil ɗimmo wa qawluhu taala ya ibadiya alladina amanu kono yo jiyaɓe an gomɗinɓe inna ardi wasiya koni leydi andin ko yaajundi wayyaya ko faade am min tun Allah faaɓuɗini woni ko hanɗo rewde wota on jooɗo ka on rewatalan wota on jooɗo ka on jangata wota on jooɗo ka on yata bayana wota on jooɗo ka on heɓata julde jama yam imme eggon iwon ɗon yahon ka ɗiɗo heɓoto. qala al-Baghawi o imamujo ɗo maaki rahimahullah sababu nuzuli hadhihi al-aya sababu jippagol oɗo aya fil muslimina ko fiiɓe julɓe alladina ɓen fi makka tawonnoɓe makka lam yuhajiru tawɓe ferali nadahumullahu bismil iman Allah noddiri ɓe inde gomɗino. wa dalil on ala al-hijra e dow ferugol min as-sunnati ka sunna qawlu sallallahu alaihi wasallam ko mako nelaɗo la tanqati'u al-hijra ko wiyete kon ferugol taƴata da'iman wa abadan hatta tanqati'u tawba ha ko wiyete kon tububuye taƴa wala tanqati'u tawba tububuye kadi taƴata da'iman wa abadan hatta tatlu ash-shamsu ha nange ngen fuɗira min maghribi ha kahir nange magge bi maana ko ɓe faala en haalande awa fergol iwa ka rewata Allah ɗon yaha ka Allah reweteɗon ɗum awa legoy ko batti ko waali ɗum e batte muɗum wona ko taƴata wona ko kupata wona ko datumum lannata. falamma staqarra tumande nelaɗo ñiɓuno fil madina amara ɓe yamiri hande kadi baqiyati shara'il islam ko heddi ko e shariaji islam re mislu zakati was-sawmi wal-hajji wal-adhani wal-jihadi wal-amri bil-ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar wa ghayri dhalika ko hinaɗi min shara'il islam immorde shariaji islam. akhada ala hada ɓe jogiti e hoori ɗum ɗo kadi 10 sinina ko wiyete kon duuɓi sappo. jaka musidɓe julɓe samɓuttu ko sandina sammoyen ko sandina sallamu yeɓɓungu nunɗungu fewngu ko sandina sa yimo mara moyen a yimo mara dina wona wasi komi faandi ko miskinajo kanko wawata rewde Allah ma o rewata Allah ma dina makko kan jaɓaka wona ɗum woni komi faandi kono si jawdi ala dina Allah si laamu ala dina Allah si ɓuttu ala dina ala ya aki ko fi honɗum nelaɗo duuɓi 13 no makka Allah yamirali ɓe yo ɓe yamiri en yo juule yo hoore yo jange yo zakka itte yo jihadi haɓe ko par ce que na enen jogui nema on na enen jogui dole ɗen na enen jogui pouvoir on wona enen jogui décret o donc la budda julɗo on yo eto ha ona yamiro ona diriso wota o jooɗo tumbinira juuɗe makko ɗen ona yamirteɗo ona diriseteɗo e hoore makko to wona ɗum woni julɗo. almuminu lqawiyu hayrun wa habbu ila llahi min almuminu daif. julɗo gomɗinɗo gaynowo haaji on kon ɓuura yiɗede ka Allah ndi gomɗinɗo humata huntata sa humi e makko huntata yaha islam faalaka sifa on yo julɗo on wakkilo ɗaɓɓa ona okkowo ona ñawlowo ona finansowo kon ɓuuri moƴƴude di tawata ka yi'awo kañum ko okkorelan ñawlelan wallitelan e nde kadi fiwotami wirka ko wano noon kadi o eto o hendo yeeso yagal ngal wimana ko wiyete ko laamu ngu jaga ko si on tigui hendike ɗum ɗon si dina kan timma jaga ko si on tigui hendike ɗum ɗon si dimna kan tabita
sa inni a ɗaɓɓata laamu a hendota ko laamu haajuma ala e laamu haajuma ala e politique ɓa mo hendoto ɗum o hawka e dina makko kan seeɗa a ronkay hendade ɗum hande kadi noon hendotoɓe ɗum ɗon ɓen hendota na haajaɓe Qur'an e sunna ɓe ara noon ɓe hawka fewdina ma ka wonnoɗa tarade kan ka wonnoɗa hulude fi mum kan ɓe ara ɓe jaɓaka ka jungo ma ɓe hawkaka ka dina haaɗi ɓe woɗɗintinama e makka yo Allah subahanahu wa ta'ala on dande sa wakkilino feggiɗa e koye feggete koye to so koye ɗon hendiɗa laamu ngu hendiɗa dirisugol ngol hendiɗa yeeso yagal ngal hande kadi a wona yamiro hande kadi dina kan ka wona ñiiɓuka banelaɗo jogitike ɗum ɗo e nder duuɓi sappo watu woffiya hunna salatullahi wa salamu alayhi on mo yurmede Allah kisi woni hoore mum wa dino dina makko kam mbagen ko heddi ka ko kanko woni ko maayi wona dina kan wa hada dinu ko ɗum ɗoni dina makko kan la hayra ala moƴƴere illa dalla l ummata alayh sowona o tindini mofte ɗen e nden moƴƴere wala sharra bone ala illa haddaraha sowona o rentini mofte ɗen an ho e gawi on bone ɗon wal hayru ko woni moƴƴere alladi nden dallaha alayhi nde ɓuuri tindinde mofte ɗen e muɗum attawhid ko wajjinɗingol Allah wa jami'u ma yuhibbuhu llahu e dendanangal ko Allah yiɗi kon wa yardahu o wela wa sharru ko woni bone kadi alladi on haddaraha an mo ɓuri rentinde tagore nden e muɗum ashirku ko wiyete kon shirku kafidugol e Allah ka dewal wa jami'u e dendanangal ma yakrahu llahu konko Allah añi wa yabahu o sali ba'athahullah Allah on nelimo ilan nasi kafatan faade dendanangal yimɓe ɓen fof annabaɓe hedditiɓɓen fof goto kala ko e leñol mum ngol nela amma nelaɗo koye dendanangal yimɓe ɓen ahmaruhum wa aswaduhum ɓaleɓe maɓɓe boɗeɓe maɓɓe wa farada Allah subahana taala on farli kadi o waɗi forcément ta'atahu ɗoftagol nelaɗo ala jamii thaqalain e dow dendanangal satta ko e yoora ko e metta fi en ɗiɗo satta noppi en ɗiɗo ko woni ɓen ko aljinni wal insi wa dalil dalil on qawluhu taala qul ya ayuha nnas innimi rasulullahi kom nelaɗo Allah ilaykum jamian on dendangal wa kammala llahu Allah subahana taala on timminiri bihi saabu makko kanko nelaɗo addina dina kam wa dalil qawluhu taala ko Allah daali alyawma hande akmaltu lakum mi timminani on dinakum wa atmamtu alaykum mi timmini dow moɗon ni'mati ɗum woni islam wa raditu lakum mi suɓani kon al islam islama dinan dina woto ƴettu goɗɗum ngo hara wona ɗum yo Allah waɗe jogiiɓe dina islam kan dina wa dalil dalil ala mawti e dow fatude nelaɗo wonde nelaɗo fatike wona o wirniɗo wona o yahuɗo wona o mutuɗo ko nelaɗo ma yi woni qawluhu taala ko daalol Allah inna ko ande Muhammad mayyitun ko a maayowo wa innahum ɓeeɗo kadi mayyituna koɓe maayoɓe thumma innakum refti ono yawmal qiyamati ñande dargal inda rabbikum nokka jomon tahtasimuna kon wenjidiroɓe wonnasi yimɓe ɓen ida matu si ɓe ma yubathuna ko ɓe immintinteɓe wa dalil dalil on qawluhu taala min ha ko immorde ka leydi halaganakum men tagi on baba men adama ko e ndirema jiiɓa o moƴƴina wa fiya ko e nder mayri noidu kon komin rutata on sa maayi ko wonɗa lamɗo wo ko wonɗa patron wo ko wonɗa waliyajo ko wonɗa imamojo ɓennata moƴƴinanen mo gaburu on ka hoore leɗɗe dow ma ka hoore weeyo dow ma moƴƴinanen mo kaburu makko on ka nder ndiyam ko ase ha lugga nani ko waɗanemo laade nani ko umbite ha moƴƴa nani ko ɓeyde leɗɗe ko ɓeyde baafe ko ɓeyde leydi ko ɗum ko nanete wa min ha ko e mayri kadi nukhrijukum min yaltinta on taratan ukhra e lawol go bi mana ko ummutangal on ko fanda wa qawlu ta'ala dalil go ko dalol Allah wallahu ko Allah an batakum ko fudino min al ardi nabatan e fudingol thumma yu'idukum refti urutta en fiha mayri wa yukhrijukum yaltino yaw ikhrajan hattirde yaltingol wa ba'da al ba'th musibbe julbe nanela moƴƴa ɓawo immitangal onon nde e tagore onon ɓe wonɓe jentade tafsir Abdoullahi Kala suɓe ko wowlon suɓen ko huwon min Abdoullahi Kala kadi miɗo tawa e mum wallahi ɓawo on maayi on immitike ɓawo awalegoy en maayi en immitike mo hasabuna ko on hasbeteɓe ko limanteɓe golle mon ɗe gutun gutun wa majziyun kon yilteteɓe kadi yoɓe bi amalihim muhasabuna ko ɓe hasbeteɓe wa majziyuhum ko ɓe yoɓeteɓe bi amalin gollili maɓɓe ɗin wa in kana khayran fa khayran wa in kana sharran fa sharra wa dalil no qawluhu ta'ala walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard liyajziya alladina fiyo yoɓu ɓen asa'u bonnunoɓe bima amilu ko ɓe golli kon wa yajziya alladina o yoɓa ɓen kadi hasana moƴƴinoɓe bil husna moƴƴere yalla waɗi moƴƴinɓe nden ñande haray noon wa man kaddaba kala fennuɗo bil ba'thi ummitangal kafara haray woni kefero en qawlu wa dalil qawluhu ta'ala za'ama fini alladina ɓen kafaru yedde ɓay o noddiri ɓe heferaɓe kisan
sabu ko ɓe finni kon dalngal ɓe inni allah yubathu wonde ɓe immintintaki ɓoluyu bala ko fenani wa rabbi mi yowdiri joomi am latubatunna ko ɓe immintinteɓe thumma latunabbawna refti ko humpiteteɓe bima amiltum ko golluɗon ko wondude yoɓegol wa dalika waɗugol ɗum alallahi yasir wa arsalallah allah o neli jami ar rusul dendanagal nelaɓeɓen objectif mabɓe ko gotum ko ɗum waɗi si nelaɗo makke noko goo al anbiya u ukhwa e wa dinuhum wahida annabaɓen ɓe fof koɓe baba goto dina mabɓe kanko woota allah neli nelaɓe mubashirina wa mundirin koɓe weltinoɓe koɓe hulɓinoɓe wa dalil qawluhu taala rusula nelaɓe mubashirina koɓe weltinoɓe a mundirin li allah yakuna fi watalatanu linnasi yimɓe ɓen alallah e dow allah hujjatun hujja bada rusul wa awwaluhum premier e nelaɓeɓen temettato e sappo e tato ko nuhun alayhi salam wa akhirum sakkitoro mabɓe muhammadun ko muhammadun sallllahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wa huwa ko on kadi khatamun nabiyin woni timmode annabaɓen ene laɓɓen fof wa dalil on ala anna awwaluhum wonde arano mabɓe on nuh wa qawluhu ta'ala ko dalol allah inna menen awhayna min wahaynino ilayka kama awhayna wano min wahaynirno ila nuhin wannabiyina min ba'di andi allah jaaɓi allah rekonisi allah qirritike wonde annabaɓe hedditiɓen ko min ba'di ko ɓawa makko wa kullu ummati kala mofte kadi mbasa allahu allah neluno ilayhim faade mabɓe rasulan nelaɗo min nuhin ilano e annabi nuh ila muhammadin ha e muhammadu ya'muruhum tata on nelaɗo mo allah neli e mabɓe mimo yamiraɓe be ibadatillahi wahda wa yanhahum himo haɗaɓe an ibadati tagut e rewgol sanamuji ɗi wa dalil men e ɗum kadi qawluhu ta'ala walakad ba'athna gomɗi min neli fi kulli ummatin e kala mofte rasulan nelaɗo hara kadi on nelaɗo kon ɗum wiyataɓe an skone ibudullah rewe allah wajjitani bo taguta woɗɗito ɗon sanamuji ɗin waftarada allahu allah subahana taala on farli ala jamii l ibadi e dow dendanagal jeyaɓɓen jaɓuɗo e saliɗo alkufra yeddugol bistahuti bewinayɗi ɗin sanamuji ɗin wal imana billahi e gomɗingol allah qala ibnu qayim rahimahullahu taala ibnu qayim zawji maaki mana tahuti ko woni mana bewinayɗi ɗin wo ko woni ɗum hande sikkata ko ɗi sanamuji lesaɗi pecce tun wo ma tajawaza bihi l abdu ko kala ko feƴƴini jiyaɗon yawtinimo haddaw keerol makko ngol allah wallinanimo ngol min mbaɗoni immorde ko rewete awma to bo in ma ko jokkete awma to in ma ko ɗoftete haray ko ɗum ɗo woni bewinayɗi haray ko ɗum woni sanam si tawi woni a yiiɗi ɓeyguma ɗoftike ɓeyguma ha o feƴƴinima ka allah wima ɗon ya hattu sa yiiɗi manankum ma kunkun yurmima ha kon feƴƴinima ka allah wima ɗon ya hattu sa falama laamu a wubbi fi laamu ha o feƴƴinima ka allah wima ɗon ya hattu a ko ɗum ɗon tigi woni bewinayɗi ɗin wattawagitu bewinayɗi ɗin kasiruna hiɗi ɗuuɗi en wata kontude ɗi fof warusum kono hooreji majji on hamsatun koɗi jewi iblisa alayhi la'anahu llahu allah huɗimo waman o woni premier waman ubida e kala rewaɗo howata kan ko ratinimo weltori ko rewa kon woni ɗiɗo waman da annasa e kala nodduɗo yimɓe ɓen ila ibadati nafsi faade rewgol hoore makko inna yimɓe ɓen are rewolla woni tato waman idda'a shay'an e kala nodditorɗo hunde min ilmi l gaybi morde e andugol ko wirni kala dariɗo déclari wonde himo andi ko wirni woni nayo waman hakama e kala ñawitirɗo ɓe gayri ma anzalallah harawna ko allah subahana taala jippini kon wa dalil on qawluhu taala la ikra forcé dey ala fi din ka dina gatta bayana rusul gomɗi pewal ngal ɓange minal gayyi morde bewre nde faman yakfuru kala yettuɗo ɓe taguti sanamuji ɗin wa yumin billahi o gomɗin allah fagad istamsakare gomɗi o jogitiki bil urwati lusqa ɓoggol tiɗugol ngol lahum fi soama laha taƴƴirgol alanagol ɓoggol noon yo allah waɗen jogiiɓe ngol amin wallah allah samin ko nano alimun ko anduɗo wa hada ko ɗum ɗo huwa maana la ilaha illallah kon ɗum woni firo la ilaha illallah wa fil hadis no wari hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki rasul amre koni hoore fiyake ɗen hoore dina kalle al islam ko silmugol ngol jebbilo nata ka dina wa umudu tugale dina ɗan assalatu ko julde nden wa durwatu sanami ƴugere ko ɗum woni dina kan al jihadu ko haɓugol jihadi ko ɗum ɗo ni wari ñakkere nden ko ɗum ɗo ni plafond fi sabilillah haɓugol fi allah subhanahu wa taala kono noon kanko cheikhu abdoul wahhabi o maki min abdoullahi kalami